Mwiriwe neza mu izina rya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora tugiye kubagezaho by'agateganyo nk'uko biteganywa n'amategeko ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite 53 batorwa mu buryo butaziguye n'ibyiciro byihariye ari byo abagore, urubyiruko ndetse n'abantu bafite ubumuga. Twongeye kubashimira cyane ubwitabire mu bikorwa by'amatora aho bigaragara yuko abanyarwanda bakomeje kugira uruhare rushimishije cyane muri ibi bikorwa by'amatora by'uyu mwaka. Tugiye kubanza kubagezaho ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika. Mu buryo bw'agateganyo ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika, ubwitabire buragera kuri 98 n'ibice 20%. Abakandida dufite Nyakubahwa Kagame Paul yabonye amajwi 98 n'ibice 18%. Habineza Frank yabonye 0 n'ibice 50%. Mpayimana Philippe yabonye 0 n'ibice 32%. Ibyavuye mu matora by'agateganyo ku matora y'abadepite baturuka mu mitwe ya politiki n'umukandida wigenga. Ubwitabire bwabaye 98 n'ibice 20%. Umuryango RPF Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije ariyo PDC, PPC, PSR, PSP na UDPR babonye ijanisha rya 68 n'ibice 83%. PER babonye 8 n'ibice 66%. PSD yabonye 8 n'ibice 62%. DGPR Green Party yabonye 4 n'ibice 56%. PDI yabonye 4 n'ibice 61%. PS Imberakuri yabonye 4 n'ibice 51%. Umukandida wigenga Nsengiyumva Janvier yabonye 0 n'ibice 21%. Tugiye kubagezaho ibyiciro byihariye. Turahera ku cyiciro cy'abagore. Umujyi wa Kigali, Kanyange Foib na Gihana Donata. Intara y'Amajyaruguru dufite Uwamurera Olive, Mukarusaganda Eliane, Intara y'Amajyepfo Intara y'Amajyaruguru dufite Uwamurera Olive, Mukarusagara Eliane, Ndangiza Madine,
Izere Ingrid Marie Patrice. Intara y'Amajyepfo abatsinze barimo Tumushime Francine, Uwumuremyi Marie Claire, Uwababyeyi Jeannette, Kayitesi Sara, Mukabarisa Germaine, Tumukunde Gasatura Hope. Intara y'Iburasirazuba abatsinze harimo Kazarwa Gertrude, Mushimiyimana Lydia, Kanyandekwe Christine, Mukamana Alphonsine, Uwingabire Solange, Mukarugwiza Judith. Intara y'Iburengerazuba abatsinze harimo Ingabire Aline, Mukandekezi Françoise, Nyirabazaire Angelique, Muzana Alice, Sibo Bugingo Glorious, Uwamurera Salama. Ku cyiciro cy'urubyiruko abatsinze naba bakurikira: Umuhoza Vanessa Gashumba na Ikitegetse Venuste. Ku cyiciro cy'umudepite uhagarariye abafite ubumuga ni Mbabazi Olivier. Murakoze. Nagira ngo nanone fata uyu mwanya kumenyesha Abanyarwanda yuko ibi dutangaje ku buryo bw'agateganyo nk'uko biteganywa n'amategeko. Nanone nibutsa yuko bitarenze itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 2024 tuzabagezaho ibyavuye mu matora ya Perezida wa Repubulika, amatora y'abadepite mu buryo bwa burundu. Turabamenyesha kandi yuko ku mbuga nkoranyambaga zacu tubagezaho mu buryo burambuye ibyo tumaze gutangaza. Turabashimiye kandi tubifurije umunsi mwiza. Oda Gasinzirwa ni Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ubwo yatangazaga ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite ni ibyavuye